Jeleni Nikolić prodaje ovaj pekar namenjen evropskom šampionu, a to je Srbija. Gledate moćne devojke koje imaju snage kad svi pomisle da je nema, koje imaju i pronađu energiju kad svi misle da je izgubljena, koje imaju jednostavno uvek rešenje za svakog protivnika na ovom evropskom prvenstvu, pa bila ona i Nemačka koja je nanela jedini poraz. Evropski šampion. I sada trenutak za sve one koji vole Srbiju, za sve građane Srbije. Himna Srbije. Najbolja zemlja na evropskom prvenstvu u odbojci. Što ste pokazali, što ste obradovali sve građane ove zemlje, što ste obradovali sve kojima je Srbija na srcu, koje su negdje u svetu pratili ovu utakmicu, pratili ovaj evropski šampionat, a RTS je to omogućio, a vi ste priredili spektakl. Podsjetimo se, u grupi naša selekcija pobedila je prvo Francusku sa 3-1, zatim Ukrajinu sa 3-0. Došao je taj meč sa Nemačkom. Nemice su bile bolje, opet su odigrale neverovatno, fantastično, dobile sa 3-1. Morali smo težim putem, ali jake su ove devojke. Ne može ništa da izostaje, ni taj teži put. Pobedile su prvo Rumuniju sa 3-0. Taj drugi set u tom duelu pokazao je da mogu da se vrate na onu formu, na ono kako su igrale na Grand Prix u Euroligi. I to je pokazala naredna utakmica u četvrtfinalu protiv Poljske, kada je dvostruki evropski prvak jednostavno nadigran u svim elementima igre i kada je shvaćeno da Srbija ide treći put u istoriji u borbu za medalje.